Wena wendlovu bayede batabami ngiyazi ukuthi umsebenzi bengisafuna ukuqhubeka senze lithi ngoba uEskom bayawuthatha ugesi wakhe kuhlakazuke kusekuhle kusakhanya bengizothi ke isimemezelo zokugcina sibonge kumasipala waNongoma ukushayela ihlahla nomphakathi walapho uSuthu ukushayela ihlahla obekusele ukuba sikubonga intombi ziyazi lapha edlela ngakhona amabutho ayazi lapha azoya ngakhona kodwa imenyoze ngonyama lanti ithendele phambi kwethu nabantwana benkosi namakhosi bonke bazoya khona bocosha khona okuya ngasethunjini bayethu wena wesilo Ndabezitha Yega